Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Federation of Khasi Jaintia and Guru People FKJP Southwest Khasi Hills District Hapo Agjilam Uba Kenis June El Nonglight President Bud Uba Balse Kharbani Secretary Ringkat Kitukot Mentakasngi Ka Pratri Unailar Arjar Arpusan Kilalit Benikendo Uba B Maulong Deputy Commissioner Jongka Southwest Khasi Hills District Ban Pan Jingshai Hlor Kajing Bompatla Ban Pendap Yagajingte Yakablock Institute of Education and Training BIET Kabadan Hakashnong Sakwang Southwest Khasi Hills District. Uba Kenis June El Nonglan Habukran Shikla Patai Kubor, Ulong Bagani Jingtei Kadei Kabalapalat Postnam, Hendray Hadu Menta Umpatla Ban Pendam, but Wandra Jingdu Chimuntoy Kibabuan Kisamla Kadong Kathan, but Ka District, Kibakwa Ban Puli Pentabit Hakam Hikai. Kumta Gaseng Kalakirpat di UDC, Ban Tukla Lemir Nikakam, but Gaseng Kenturu Yakatanat Puli Puthi Jongkasor Karjila, Ban pendap no kam kloy yagani jingte. Nagaliang jonging layok bane kenduk yo DC ban hagni ka pon layok ban wan ban jurib dala dehi yagni ka jingte ka ba latei naduk isdem ke momen suai gani ka Block Institute of Education and Training. Ka bang layok bane kenduk yo DC kalong bangi panjing syai bede ya dei bagani ka jingtei nomor la su I kongreng kumni ka ba haduk mentam la ban pendem te nakaliang jong aseng hadin bangi keduk DC jubab khmat jongi ba ngampat don jingtip AA habi ya dei bagani hari wa kularu khmat jongi bangan simkhia ba nakaliang jong aseng ru ngila ngini ai budin ngani la kalong bangi dei bani kenduk yo minister in charge jong ka education Habi adai bagani ka training jong kinong hikai ke bodon apo juga distrik ke jongi. Tikum balong menta nakaliang jong ka seng hadin bangilayo jeng tip ba kadayat kadang don apo ugas ke sihil anong stony. Te nakaliang jong kinong hikai ke jongi labaha kinong hikai po distrik ke jongi tang prasit nakisan punyon rupo telikisit. Te kalong ke jeng duknong kinong hikai ke jongi ke bodon apo jong ka distrik. Harai lada kadon gani ka institute hani ha po distrik jongi langi don arpeu na lai pau tali kisiru tang na po distrik jongi kala long gajing mentoy na kumta jong kinong hikai tina kaliang jong aseng inom syong klikti ban kumba disi lo kular bangan simkhia tingin yai ap bat na kaliang jong aseng rungin yai budin ha bayade bat kani ka jaka training jong kinong hikai ke jongi ihisnem ngim datibha naduk menos nem la tre ni ka building henry kalong ba ya ni ka building la tay naduk pot ba kampat wan distrik ka jongi namar snem raja khat arga distrik jongi la implement henry ya ni ka jing tay pade kadang day tangka Block Institute of Education and Training te nagliang DC wong la dala kan ni kala implement kan ni kemungkinan implement su ka dayat